Ngivusele isiponsor Mtheni, ngivusele PLE ne-media nayo konke la ngekhathi endlini. Libito lami ngisiphephelo ngwaphiliso. Ngicala nge-invite ama-fans ukuthi ede aphelele Mavuso ngeLesonto. Asidlali kahle but siyawathembisa ama-fans ukuthi kule game lesiya kiyo sitawagrinda lama-result la-positive njalo kusolo siwagrinda. Loko ngicabathi tawenda nalabadlali bethu ukuthi babe motivated. Nalokunye-ke lokusisitako lokuwina lama-game kuyasisita ukuthi kwabona labadlali babe motivated ukuthi nje bawina. Ngicabathi kwami kuba kuncane ukuthi ngitshele nje abadlali ukuthi i-culture yale team ihamba kanjani. Nabo ngicabathi baba motivated ngokuthi base-teamini enkulu. Bese kuya-add-a lo ukuthi siyakhona ukukweleka lamaphoyinti lesiwadingako.